Wachesu wabi. Na onye bie no memo no mada ewo Ghana ha. Yakasi ya kanya nyasam ketuwa tuwanim se ya diye. Wacheche na abusuafo. Yedi munche mu de nam ene anwumre. Uko piam so wakwa wutwo ne ne zigizaga mu anya daje ni poso. Aposifo so se kwofo a sunsun fia be hye wo mu didi bone no. Ene wa trip king edi atwa wo ma chimpre bi so atopia fa jan release tenten ya bekenka mu nsam de ama. Abusuafo nsam wei ene afoforo bi aka ho na gu apono eso a ensam trofo de asoma yesi ye megebre na yemfa mu enkyiremu emfa endan wo. Na sabio entosuo nko nante na de ofrudua panso de hwe ne ya piano. Ahenkan Kasiebo ne de ete se wuo ntino. Nyuma kuoi adaroma ena wonom so aso ye nasene ewosika fam. Jubilee Hospital aya wo yare safie mapa. Onua wodia yiwasum Kasiebo ni twagu na ebenya toboase a kyerkyerem. Esanse afi unya de wonkwhye omonsa pe eno ano wapom de woda tumuda. Ebusia enia na wo de wadwen so befa 0533898915 0533898915 Facebook any YouTube so ya dem search Ahenkan 93.3 FM ni capital letters ya twere ya kese oduru ahwiegum na information centers no so ni Kanyame information center ewo achim atikrom kwadwakumi eye David Ba information center achim esam eye osono information center yadida so ne awurade ewo achim krogbo ase de yesu tumi ye ewo achim dwaha aguna chifu ewo achim abenase achim batabi peace information center ejigum ewo ho enne sewa ewo achim anyina ase akeka no krogbo eye adom information center ejigum tokuya ebutu achim odumase achim adubiase eye chidom information center sumnyame information center ewo chirimenken nyankomase nana apia information center Dakin don kam apolizavo ejigumu ho watenanti ewo yasewru afe achim ayebiafo ensoso ewo no eye god day na ejigumu kosam ewo achim achenase achim betenase eye god first information center awurade na aye achim apreku achim asane eye dimpa information center adwempa ewo jinanko jama na vono mantamu Nyaminsa wom ewo achim nyankoma ase sanso ana adom arakwa enso ewo achim botwe wonu nyina eje agumu ukopiemu achim okomi enso so a eno eye abonhwe a eno so ejigum ewo ho akenkanfo a wote yanka yeme afia ampofowa mene original adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanimu kan afe Ghana de shemamba ya de mavimu dwetemu atesemu sei Ahenkan FM swafo wono enehwe kronke toa dantemu mpuntu samso local government and rural decentralization minister eye owura dan botwe wodin sembia baba tu dwoya wotrem say enanu ade ya his excellency na nado danko akufu ado ade hyehyeye bi agu akwan mu ado shobo ado kalipo wan hyehyeye wadi agu akwan mu ne sa district mako aduonu na mu ono wasesa mbensi krache ni nwuraba hodro eni sansa chaye na bapa ya enkofu ani ate wo mu say wan na sa eye ensesaya na nado danko akufu ado aye Owura mbotwe se nkofo bi ne nam tantanwa kansam yese ne omu konsu a ne ye de agim awurade a wonte se ye DC nanado ayi na frisuo yese ayi oni baomya camp hwe wodi baomya camp o ene ya ji nanado de suni na wi a na ebo no 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 maka no fefe no mu di konsuo o ba gura ba bi so amse ha Sade ne yese wan support ba o me anu anu nuo adan ya yese hwe MC se wanya it is possible ni bio etina na do dan kwa akufado ene ba o me yi na frim se ya de foforo aba ya ye beto om so aba assembly man fo sa be disika bio ansam na chese nkofo keka aka we krom sai nkofo aduonu na ya yi o mafiri su nyina da Womo yankofo womu ni do
Alhaji Mahamudu Bamia Kampunti ene yayi wo mafiri so no na dambotwe akira saye hodohura dansam wo mu bongu esanse na nado danko akufuado ne nsa akira ya waye ewo district maku aduonu na mu ono enya obi hu tanti anasa enya obi a woni camp bi a wo camp bi ntinya yi obi afirim na mom se MPP amanyoku osom amode som Ghana for titru any mensri na hodro mu bewie mu die na tuhwapa na akwana nimu na wiabo nioma mu ode nsakira ya banti ena na adodanko akufuado ayesa nsakira ye no no musi yenya hunu hwe afa na dusho bo abawo so na ho akato na abro na Ghana fo ayi ni ba akwa hye ne nsaja ono ane 4 years ato ya man fo wadi awia 8 di nyina da agba ano nti wo bekọ fie die dambo twese yenhwe ani mu sanfru mu awodro beba na emom sanfru mu no aba no enye se obi wo camp bi na obi ni camp bi nti sankomodie no a asori wo papa no asori wo afuom kwa so asori wo offices ahudro mu ho ene social media suadie dia de ncheche wose nyina da motia mumbroskoto ento baby. If you make such statements, it's obvious that it cannot be opinion, because if you make these statements, there's a certain thing to support it. In all the 261 districts or 275 constituencies that the elections were held, the primaries were held, the figures are there. The commission and you, the media, you have the figures. So one will have to rank them and see that the best performing district from number 1 to the least performing district and see whether they support that assessment. It's totally false. Nipa wotini kai wono ana ya swafa wahwe ekronke to akasia dantam mpuntu nsam so wasanso yamrahye bedwani a wagiram de madesha won mo okre abatompeso so onimonyamfo dan botwe wasensam no de yadoso ntu wogichegiche mu abu mu pempempe na baabi a wakọ no wo kiram de ente na nado danko akufuado yes ansa kire ye no a district chief executives bi won mu a yayi wo mafiri mu on ye de foforo ba behyebu no wose na nado danko akufuado botaye kese ne se na mamwo ya wo buei baabi a esefata no wo befa baby sunsu ade ne dane se wanfa nto afiri 20 no sanhye ni bi no woye ya kakrakra na timi aboa mana mamwo no so aya kama aya fine te se wo ba wasiesie ne ho ekoda nkunchire. Mr. President has made that decision, and I want to believe that in the governance process, these decisions are normally made, and it could only be for the improve upon the effective governance of Mr. President's team. And this is not common to have leaders or Mr. Presidents making changes to their team, and I want to believe that all these are done to make sure that Mr. President achieves his promise to the people to perform, to satisfy the deep aspirations of the people. So for me, it's all part of the team building and working to fulfill the aspirations of the people. That I'm sure the reason why Mr. President has made these changes. Nipa wotini kai aya wachiman PSA de shokron wa somo no ewa abamu we abamu ni post wafu awano ena ehwe local government and rural decentralization samso okrom ha owura dambotwe na dambotwe sanso to aso biewu anu wo kire mu sey ye ka sey womse na nado danko akufuado ayan samfrumu ewo district ahudro mu onipa 24 and where you wo ede ebesi anani wayi bisu akofie nanso no ye ka say wo be appointment no 26 esansa ya to aba primary siwie nanu ada mienu bi so de wo mu dibra to say DCO MC wo ba nyanya bio eti tu ni beka 24 dada no ho ana 26 ti yenhwe nim say ye benya eya anamusifo a wo district ahudro me kire eya amansin akrachefo mako aduonu nsia we eya nim foforo. Well, you realize that these appointments are made for the term. We will not start. Some of them have been DCs from 2017. Others were even appointed even this term in 2021. So as I said, mind you, some of these people, 2 of them actually have resigned for some reasons. They have resigned. And just as they may have reason to resign, the appointing authorities may have also reason to make changes to the 24 that the changes have been made. Nipa wotini nkai waya swafwa wahwe ekronke to akasia dantamu mpuntu njuma nsam so eni ekronke to ani akasia dantamu nyina damu nsam wo kruchie ni se ya no de akwa abamu ema waprimpuntuo akwa honomo
Wasam so yamrashe bedwani a woginam de ma de hye won mo okre. Abato mpeso so onimonyamfo dan botwe. Yetwa onyunubre Akan Kasiebo no so ewo number 1 Akan radio station Ahenkan 93.3 FM so a. Wo amanyosam ensusu emu no opanyini baako a wono na agya sisiam no ekese wo shiwboku a wato di say movement for change. Wo yekofa bai onu kro ye bra bi atwam na wone MPP aban na kwa nakrada na ensusu agya eduru baabi o chem so no mto nkwanta ma pai setita sansa no ma bi koso amanyakodi mu a sabi na ni anje ho ne ye de yaw na anya oya nso a sabi o ye nya afaye ne sa ye ntuno anya nto anya ntua wate ne ho asisi akrampo no gusu a wo bonto asere Ghana de shimama se afimpinu ne aduonu na abato adoma mu ni nyina mu no wono ehye na wagiram aprema mpanyina kunya ne se kontonkore enso edimu ankonam menkomenam na ne nsam ogusu a wo ka de kire Ghana fo se de be ya ade hye mbetimanya nsam bi agina so de ato abama no ana odi atodwa kire mu se ade baako na ne adi akye no hu se ebo mai fompa duo mai enya kasia pa aya dia ya friend secretary se dream die kankan ne proye ko ebon akwasi bro ni sa corruption o chantiawa na enu na eye orura alankwadwo kire matin kire mu se wonu die wo wanhihye bi a odi agu akwanso ye pa odi die se odi ba ebebua amakita se dream die kankan ne proye yetu ase esense sa corruption yi wase aka hu bio ana Ghana da ne da ye di atrentie ewo eye International Monetary Fund IMF enso eso na dada ayi ya semu ma ya bibi kakra ne ya fa kwhwe ya ho ayi ya pamache wo ya ho akire ya pa mu hu ya mabo wase santotoa ne ya de bia baba ya duru sesi ano awase Ghana mpanyufo sabi ya hwe ne ya gya sa esu ene eban na sresre ya ye dedodo bosia boy ya ye dedodo yei bosia kura kobokra ne yenya skadi bi kotwa kra se kanya ya kwhwe eka esu mu wacheze seka tutudia Ghana edini nyina no obetima ka se efa na ye ketahye dream de kankan proye ana ma yakwakode sa eka no na wasisa Ghana yetimi boy homoden nanka eye ketahye dream de kankan proye yetimi etu eye bibia ma esotimi te be so andi chemu edua wasika Ghana economy no kan ye wiemu an no kebetima jena na mo so pa ama nyoma akonanim na no na wotem ese wonjise bi odiegu apron so watu di say Great Transformational Program GTP wasi GTP no mepacho enye ntoma na yeton wodwom ni bia wei eye niema a chese wonani so a odidie so de babeboa ama Ghana atimi enso akonanim na anka ne wasofo no wedwadie de firijuma de ntotoya so ejeremu ese sa GTP no uhwemu anyoma ewuwu mu no wutimi say economics wom utimi se constitutional Ghana yama mra no ekwe befa so yebetimi asesa no na yetimi asama na boa ama Ghana no obia so ate de no wose santotua ni nyina se GTP ni mu bi edi sa GTP no eyentoma puo bi ase yenya biem a utimi se yes colors ni nyoma ye design no efe pa eti wochem se onu GTP ni de enema bebrewom enu ti na waka cha Ghana fo ase yenhwiri ni yenso no soro na nu betumi aboa yen amomai atimi enso akonanim na odi sansam we atudwa no na eyade se eye wiase nyina no yawo enkabom ko bi a wo musubire bi do omudi omani di ama awodo dwumade ntotoya emuo omudi ene so omwiase kitaase dwumde kankan pra bi ekoso a na omaye ho ntotoye na afa omudi ho anu ye ede aba betudwa so enu bi na omokoye ye no omokoye ye no kosibro ni kasem se corruption perception index na Ghana ya toso makuma adioso amai makuma ha ne aduowotwe ya toso makuma adioso yes Ghana da benna enu no chem se ni nyina ne se Ghana fo begina tum no mama na be mampanyini oba pe kitahye dwum de kankan proye esobeti. If you look at my GTP, it's not just I have 6 clusters. There's the economic cluster, which is the subject of this summit, but there's also the governance cluster, where we deal with corruption, where we deal with constitutional reforms that will improve the quality of our governance, where we deal with our behavioral and attitudinal changes as a people. So the governance issues, including very much what you are talking about, corruption, has an impact on the economy and on the economic cluster. So, as I said, if we could just abate corruption by 10%, only by 10%, it would increase our economic performance by double of that, about 20%.
Ania woti ye wano eye opanyina afempinu ne aduonu nan abatoɔ no watweneti ese wo premampanyi dibia no kontonkure dimo wanu kreya no eye kofabaya wode oshubo kwa watu this movement for change ede aba owura Alan Kwadwo Chirematin aka Alan Kasiebo. Na Alan Kasiebo nsensem ya nam so emamra shebedwani a wodinam. Ede madesha one more time west abatu ampeso so onimonyamfo Carlos Kingsley Ahenkra aka Baton Rana otimi dwane pa banomra shebedwam America dia wo yade otimi dwane papa papa ehu ha na papa se wono de wokomra shebedwam mache na wodi amanyosam so achi achapa Alan Kwadwo Chirematin ye nipa bi a waise kokromoti MPP fo atimi nkwati no mopo na se epo no enje mopo epo ni bo no mabon se wo ya na mu asane na te se epo ni mu nya den enu nti no se umbetimi abopo pa ma 2024 abatro no abopo twitwiri a ho aje wo mu hia Alan Kwadwo Chirematin aka Mr. Afafranto movement boss Womu hiano ewo NPP amanyokunim. Na busuye ina de nimsem se Alan Kwadwo Chirematin ye nipa bia na woka NPP amanyokunu wo. Fichi kwa dakro hye yafumu ogbo Alan Kasiebo din a onum nse eyeyi eyosono ba. Yase ba bia osunu ni jahwana ne bansu gina. Enti Alan de na ko wote osun no kra so. Ya Ghana fo nyina doman Ghana ni ntwo eni ni ntwa asem obiara nim se Alan de MPP Alan de MPP na nanu adomo pe frankatuni ena pepe ja no se hwe mo bebu abomi ene na mi medwane agamo ena trum odwane akote ni movement ene afafranto yellow ba biaje kama sunflower ene na ba bia mtin fo chen wo mo mo chane sa eka ne sa wo ye ko na enko chese Alan Kwadwo Chirematin say we free MPP amanyokonu aye obi animsem na sasem we ana onimonyafo Carlos Ahenkra kire se e wo se MPP fo bom homoden na wo mo hwa atwe papai eba manyokonu mu ebio na wo kire ni semu ya no wo ka se obiabia ni hon mo wo MPP amanyokonu obetimi aka san ena Alan kwa wakọ ne fire ho alata pwen obedi kwadu pwen Alan beba pwen wo se na munu no mu ho sere mo teketeke mo ho munu no mo ho esresre wokramu wase munya enanu MPP fo da na munwane amubahunu se Alan Kwadwo Chirematin sonson ko kasa nkofo tie wase titu ni asante mantam a MPP fo se ho ya om stronghold MPP fo so asante mantam dia ya to aba no a we ya sabe anoma kura ya dusi so ho no a ubewi ni MPP di mu no se wo mu anya sa nioma no mo keka no ma nkopa Alan chawa asamba fa wo mase esa asante mantam wa so no Alan nsu di eda wo ho pa watu ne ho nchim ama chese ni din ya tu mu nchi amemu odewu e wasante mantam ti 2024 ekoto aba na Alan so te ne ho a hwie bebia na ka bebia be kwa ma MPP no ojina ho sa wo se Alan so o bo wa se tam Alan manim se bam no ato ama no ka MPP vote o so no ato ama Alan Kwadwo Chirematin enti no so wo mpe kwa afoforo bi so metimi ahwe na Alan Kwadwo Chirematin aba be ka New Patriotic Party ni ho na timi aboa ma kan ko abam wo se so wo munyi na so wo ma anya ne sa Alan be save vote ni bebre pi e di ama New Patriotic Party Alan Chirematin e na ya adwuma na at this juncture no say ye jaino na say ne koso na so mu ye ne oye ya ebe ha MPP for to bia ni ho a we bia ka kire me say net 2024 aba na to aba Alan Chirematin oni footprints or the various areas over to nya votes to be asin ye expected na ene amene ka say nipa no kura ba be pitch in the capital Ashanti region baby here 2 million votes need to bring the 80% chance as Santimemu say papa we go jina batwa onya 100,000 200,000 votes on the side me papa no ordinary politician. He's been in politics since the beginning of the Fourth Republic. Now, why active from that time till even before then, 2007, he was the main contender to Akufo-Addo. So what? I'm people for
MPP for asomate we de mo amunua o murase bedwani a wogiram de madesha won mo Tema West abato mpeso so onimonyafo Carlos Kingsley Ahenkra we de moja no nam ni mu blue white red osun se tuam na cheso ye MPP ni eno ono ayi ni nuano maten no na ne kurakura mo de tudwa se MPP mpanifo no a wo mo wo soro ho no omo mpe kwan bi so enkwakoto alankwadwo kiramaten anim kotodwe kwan so no omo mpa cho se alane ekurase wakanso wonwe bra betina ofie efie no ofie ne da hodada epon no ya bia mabra mumfa dede kwan so Nicodemusly na alankwadwo kiramaten sambra party ni mo se alana mbadia ene mbagishimani so pa. He has gone round more than necessary. And on the footprints for all the constituencies in the country, we can't write him off. And to say, 2024, our first step, I see, is a yempe a quite better than ever. Mestre MPP, especially the national executive, take over this party and let us talk people who have the propensity to diminish. Enye ahantan so ana enye encherehon so. You say open power. Now between a Tom and media win power. We win power now. Me back anytime. That man say you to do Jack Toronto. Na say na betray Jack Toronto. Jack Toronto mu nyina anka ho bie. No mo nkopa alankwadwo kiramaten achew. Ni party din kai ayamra shebedwani a wodwinam de madesha won mo Tema West abato mpesto so. Onimonyamfo Carlos Kingsley Ahenkra. Ghana de shimama ma yanko ya nimwe na ye free eye amanwesem emu na ye de ani atre eye yen adwuma aketua se de ho nsanka ye SB enso ekro na Ghana nyina no abadwuma yefo ene wonmo mosom eye aban no enyina no wonmo dan eye asoye no eye Controller and Accountant General Department says woman na hwe atua eye adwumafo nyina eka awo mayi mu na nsem mo mabọ akwakwaka kire adwumayefo nyina se so nim se aba na tua wo ka o mo de hye enhye bi gu akwan so eba hwesa hye no bedi so se de be ye beboa ama osobusumi bia nsa betimi aka kakra wa wo hwe anim won na mo abe ya asode aboden ene enyo obi na kumantwi bosi akon wode de tiri badi akirema wonu mu firi ase kan na bim se de ai mo wa ye nwene ya tia bre o mo de ne sa ya tia bre na nse ni nyina ne se Controller and Accountant General temu se unni Ghana card ene enya de se won sabeka waketua sanse Ghana card na wose ye hwe na ye de kwa be fonten tentan so na timi aboa ama osikasem enso ye hu sampa sumasi na obenten wate asese bi wo firi mu edi atua ne kai nim se adwuma o ye enwa ketua ene ye de ma no no esanse fitimre emre bebre ni anase mfie petepi nie enkrofo bi sebe mo ntiate asfasa asi so ghost nsamanfo a mo giye sikadie odwene ho a wonti ase enu nti na mo de sa hyewe ede ebaaye na ya sa agro same no ekesen Controller and Accountant General Department tiremu se wo matimi ahwe aboa ama nadia bibibia kwatoti sisi system ne ye adwuma o mo de bibia kwa be fontentan so digital no egbo adwuma wadre e wo maso ye ho enti wa uni Ghana card na ya ba adwuma ye ni ene waso ya hio wo tiremu se fitimat busumi de ko woda wono ma obehira ma mo ye matwakuro enya de se betua oka so uni Ghana card ni bi na ya ba adwuma ye ni eno de omo akansi so people enya de so betua oka na sansam wei opanyina wono ede nsam wei ba bontene eye Controller and Accountant General eye orura kwasi kwani bosompem wono na akansi so people etirem ese sisia ne de hensamanfo bia ne wono benya sika dibiem omawu asebo mo mani ka omamram yentimi ntena asfasa so masian nim fifre ne afama samanfo eni eno de otese enya de se bekoso biem sanse nyakopo da Roma digital no egusu a ekonkan na wode sanse mo etudwa no na wakopiem awa santimantam a eya afimpino ne aduonu enan Controller and Accountant General Department Annual Conference Jumedi ase eja okodina simpia ne apaso ena wode sanse mo yi eto eye edwa
Payroll database has been an active database all these years. What it means is that we've gone through a process of putting interventions in place to make sure the payroll database is credible and that there will not be any instance where we will find unauthorized person existing on the payroll and benefiting from government resources. Quite recently, the Vice President launched an intervention where payroll database has been linked to NIA database to make sure we have instance and online real-time verification of individuals. And that tells you that no individual can hide under a different name and be on the payroll and benefit from something that you shouldn't benefit from. So these are interventions. We have decentralized the payroll in such a way that every MD has a way of cross-checking the payroll whenever it is produced on monthly basis. Adishimama ni awuti yeyi eye Controller and Accountant General. Ora kwasi kwanin bosompem ana wotene nkano and this year the Ghana card na wo say oh yes eye tantan na eye. Say yes asisi eye nyina ye behwe. Etoje wa ni Ghana card na ya adwuma. Controller just ontua oka o. Ontua oka fiti match bosome ne ko. Kombe dew de tere kombe si uyam. Na ahwa ade wapini ho. Etie ho nsenkaye. Enso so enono enti se uni bi dia na wanhunu kwan abafa so abasi bi enso so aye no. Na yanto ade ho. Okay. So o Ghana card ni bi. Mi wo bi. Ontua mekanti no me fa me ho. Sa. Controller ntua ka ho. Dabi. Oh, okay. Ani ahun. Ya nka na tua mekanti. Okay. We are machines yes nya nwanwa. Ya de ma ankran for so mususu ndi so. Ala na da ubie bank account a. Anya Ghana card dade bie. See first no obi account da Ghana card di ni won so obi order so issue. Enti ne chenchen atwen. Se ni Ghana card e ka chem se Ghana card ba ko. Ehu hia chen e kwa bansoro mako edu. Wo ha. Onkwhwe ade. E wo he. Onkwhwe. Obi card it me before obi free Ghana ha. Ekwa 3 times. And I see Ghana card yet me do ko. Ekwa. Adobe ko yi amikost. Obi card ba ko pe. Card ba ko pe kura ni pada sani. Otimi di be ware. Aha 3 times. Eji ahia hi billion cedis guni bottom ko si dan. Na me ya mi si hai. Me Ghana card ni ma be na dia ma. Process ya. Jana me raho. Ebia ni se wuni bia wuntimi nya onsankan wa ketua yi. Me raho para me de tia no. Ghana card de dia. Oh, udi omu to kwan yo omu nkwhwe o mani so ade. Afia pese o ka kosi se. Card ye kura abrofu yi wo soro hoyi. Enti gakanga kra. Omu de jinuane free. Enti hado we. Oh God, ni de besisi wan we duane. Yo, uni pa bibini. O ya pa. Oh God, no gra wono. Is it besisi wan we duane? Pimfo de kwaje duane free wa be dia man ba na fresh. Munya to boase. Da ben. Ka wo de ka se Ghana card e to la to jin ba ko. It is possible ba. Ni nyina ebeye kakanga kra. Sisi atimi de tukwan kwa aman bi so. E di aman dala wo say South Africa ara ye ho. South Africa. Na bi tie visa ayi na. Nam 200 million. Bi ya ba bodam. Ya ba bodam. If you are there na pese wi. Na se first ni say ka akwa passport no. We passport no you say take it to the say no dey ye wa yi. Take it no so e. That's go free. Producer was here yende. Kase mi go free. Kara card va go free. Na economy we mu. Mo e de na say ade na ye free da. Ticket be da ko. Hey. Afia. Badifo. O de you ho. You ho. Mamu ntia fia 200 million ka mi ka bi bomu fan ko yi ono Ghana card ni bia ne controller ka so ba sia atua ne ka obeje uni bia ko pabi Ghana card no uni bia ko pabi sa hu hia sa hu hia yesi free match ko uni bi ubeda ko match April
January, February. April, May, June. Do the atna and then February. March next month too. Hey. You know, Musigana Kadoma Yamobiano. Yamobia. Some said, do Nanya. Now do Nanya fed. Think I can't credit daddy the Muno. And you assume you. Eh? A boy will be off scout the Foka, and then Obisica or Siaka will try to sign me. One city went back 50 pesos me. Obiano Dada. Or the other way, I did my young Tawadi. Jubilee Hospital, I Safia Mapa. Wada Romani dia no obuo kwanso oni padua no ade se ehia said the bia tiapo said the bia ye kwa betimi akobie na wan so so sabi wakope wanu aduane na obi kaso okope dia brewa ebia bedin so enson enu ntifa ni padua no kwahye Jubilee Hospital fonsa na eka kire wonom se wo mo enhwe emwa na de eha ni padua ni bia wate asfasa isuo no wonhwe na won so entimi ema ni padua no entiapo manioma enkonkan me ba cho wonu ma eba na pomden nim dia ekura wo mo no o ma bin se gya no mo ya so ye wo o mu di dwumade da mu ni nyina 24/7 wonu mo na timpa cho bere bia honam dodo bia no kan ho tentem so na bra ne hwe na ye mo wo me pa cho wo ya wonu se no ye nhwe unwie enkan cho se ye twere no ama kone kokoto ye ni ye twere di ma na ukọ na bebia ukọ isabi ye nto adro ho no ma na so de yasum se kohwe wu a ne sia wo etie wonu se ne de atwere no ma wa ne a kire ukọ ma me ne wantenes yo na kwaji waduru no anokọ a wo de ansọwe so anom wanwa pom de mapa na ne o ma konkan wo ye oba no afa afuru abosome nkura kwantuo mu nsam yan kan bebiri fa onko se Jubilee Hospital for sa na onom hwe emo amanya pom de mapa wa wo mu wo ye na beto ho na ho atọ fam nye ye ne ekro no enu achi wadaruma osi we pra no anu oden nipadua no ani anase nipadua ni mu a mepacho ba biara we pra bia no wo se de mpane homa ne sika bi kika ka we de ne membohu kwa Jubilee Hospital on ben simple kra de ma operation no ama ososo ho atimi atọ kama ye de ye ani yade atena ye eso de aba wonem hwe eboa etu adaruma se wo ani yade biara afa koda wo mo no wonem hwe emo ase de bia oni kania no sabe ka biem ama wo hu ade se de tie na efata enu achi mepacho me na beka cho se esen ne morre ye nsre fa ntukwan etu wa hwe ne endini waso beti wa ya hye boso na ba bia de bia na hye shu mu afshu a me hye untimi hye bi ohun isan so be yu na na morre nie na afi o pe ba bi de awura enu so ye nim guase na wedia odi am ye ni kan di sin no nkomansa wo sin no mepacho wo se odidini se de be ya ye ko ba bi ni abo ahia na obi esre ba ne si nanum na o de wa we je sabisito ozuzu kra pa esa ye nguase enka wo wanu munti untimi nsiri mpie ha adwere bebere wose bra oba ohuru wanu ama ehwe a eno eye kama abagina wanu na afi atimi aboa wose no se kafra o se efia da so chaka yinti osu untimi nsiri mba wanu wose bra obehwe na wa hohoro wose ne so ama na pa se fita ama no ma enso atimi akonkan wose no na sabia bia tutuo ana pese de bi hihye de ma wa oba ye be ne sa de ama wa so na pese ja wose na gba pe so ajibe so tutu bi firi mu a eno so ye be hye ne de wudwuma enso de ama kama diabetes na hypertension so ya de bia sabi nipa do na ekopie mu asamado mesrew ebia abo wa ya de bia kan wa bla Jubilee Hospital na wona mo hye enso emwa aduane bia bedi wo ya so ya obia ne ho enso etwa yopo sasa pomden ho sam de ye ntoto nase afei apomden si achi ban health insurance wadaroma ankrankra de aban de yaje tumbafu abu adwuma oba enura wose de ma akwa yade wose hwe okwa ye ne saba pepe se de be ya betumi enso aboawo na kanese no se ye pharmacy ne de ye mpon eno so giana mo so bre bia obeduru bia ohia duru bia no obetumi aboawo pharmacy na so akwaji nduru na atimi aboawo ye de ani ekire mu ewo odan aboabo kwantempon no eso amantran samson no so ho ene abo yesesen wadaroma ya no ahye ne so e de amami wo ba frɛ 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784645 0241 784645 na fe woni Jubilee Hospital for mpanyimfo enso abonkomo na atimi enso aboa
Jankwa yanim ewa numre no nsia Akan Kasiebo ni mna wo kire wadwen 0533898915 Odefa so ba ebe kenkan ede ama Jankwa yanim Kane no Deputy Attorney General Kane Joseph Kwemka Papa edi ababa tudwa ya wo kire mu se Electoral Commission wo mu amhwe abatro nsem so wo Ghana ha Wom titinani ayamami Jane adukwe mensa ena na bedi eche bossman asare wom mienu nka ma chirimu na wom hwe se parties ahodre wo Ghana ha se no omuni wombekọ enkunyasie na IPAC meeting na etimi akoso bio se ne be ometimi asi ginaye kwata efa sa abatoọ eda epese asesa no ho na owura Kwemka echereche ni nsemu edi tudwaya no wo chem se onu de nyame anum no kura ni obrosamatiko se yeyi abatoọ bre na free December 7 edi aba be she November 7 no wo hu chimato bi ya wa ho edam prom kama pa sa wo tuobodom kwan no se edam prom enu ti wo mo eka na mo ka so a na wono nso Kwemka ne beka bi na wono nso akyerɛkyerɛm se date ne dia sesa ebeboa emanioma konkan yabatro nsemu etoda bi afekyerefekyere ne kyekyerekyere wom dodo enti si enya November 7 no a kyekyerekyere ne beba akyere wie na kyese agba no pepepepe akosi se yebesi afefufuro mu one dia ma president fufuro no aba tena akonya no so na kyese bibia ye kama wase bi wo kura ne bia ne beto aba na wie no na yesi amagbo anu o enti asa nkwankwoto fufuro ye kwa akwoto fufuro December 7 da ben kuapim ni beka se da ben eni ye ba betena ye to so asa akwoto aba fufuro biem na January mu o ye de akofna aso president sai kyese ebeye enwoma bi ebeye ahokyere nsem ko a enu nti ono ene eye isifo no eye adwen se yansesa abato bre no enkonkwahye November 7 na wo cheche ni nsem anu wo kase enkofo bi nso keka se ade ne dwankayo tutu ni NDC fo omo se ade dwankaye November 7 wo mo ka no omo nka se isifo atomra anomato afom omo aka asem ni yie nanso bre no a wo mo ka asem na bre ne nya papa sa aka to na brobeye abosome wotwe anase nkro ni akwakoto aba na se wo ba beye ensesaye ne nsachiraye ana Ghana so ya de amamra na ye adwuma bibia ye lo enye se yisi sori ya gbo pitri enu osu o me ba be sesa date na de chia o se sesa David e wo se fefa baby ya wura mra ni ncho ni tigizaga mu asan bra se bedwam konabra ya ni no ai be ka se the eyes have it omo bro for sem no ya ka omo do so no aka agi atum dan ya be ka se omo agi atum awie no so kura no enye daketo de che se omo be fefa mu abre no be sei ti ya bes ebra no dia na nkofo omo so keka se o ebra no aye short ebra na etia dodo isi ambeka ne ntem no se wono Kwemka one saafo ne ya adwen se Electoral Commission fo atimi atra watro moto so a atwenya fiti ya sha 2020 asempo na ka mo sha se o ya besesa date na ka yedi hu nkomo a ka se nka dubum enkomodie no afa enso ya ka se nkofo bi so mo ntiase we so mo ntiase no tu so wo srese isifo ane parties amanyokwa hodura na anwa dom ko hia mu dwada bia omankwa bankuro mu no won sa empe date fufuro san ko hia bio na adwene ko bankuro mu omatimi ahu ne ho akwan no se ye kan dia date ndi omsesa no a ne papa mu ano no. For me, I am 100% in support of the decision to have elections held in November. They need to come out of their timetable, the EC. If they had done that and convinced all of us, I agree with the argument that the reforms could have been done earlier. That argument makes sense to me and convinces me because last year we could have initiated it. 2 years ago we could have initiated it. At time the election was far ahead so that there are no controversies and then we resolve it long ahead of time and etc. But we don't bring it into a crowded electoral calendar, especially where there's no consensus, because my fear is where there's no consensus, you go ahead to implement anything, it goes against the party, they raise alarm here and there, there's fury, but we want to keep everybody together as a nation, so consensus building should be the watchword. But for me, it's pleading that IPAC should again meet immediately and see how they could actually resolve unanimously. Nipa wutini kankane no ene ye
Eya alayafoɔ pani abedi akyire kane Deputy Attorney General Owura Joseph Pemka. Adisimama yeguso esinkunya so a yede onwunu be Akan Kasiebo no ede edan wo na yede wo ekɔ apomden enso ensem emu na ababa wa bia bibi nti wode ne din ahyɛ eye adaka mu o aba bonten de ababa tudwa e kyerɛ mu sɛ HIV AIDS no wono owo bi owo muwa ni bi HIV no obi a mana dɔrea sisi anya dan AIDS no woni widie mu na wo kyerɛ mu sɛ onyayade yi di firi sabi ne twetwa mu twonu kunu hɔ ɛna ne kunu efiri mo no wadane ankonam nti agya wono soso agulo yi ontimi mfiri mu sama ne nyeye wablo wate asfa asasi so ɛne wo kyerɛ mu sɛ woni mama ni bia yom hu bi pa mama dodo a waga na woni bi no ma yiyo bi a kyesɛ nya asam ketwa na wo kyerɛ mu ɛsɛ enye sɛ bia sabio boapae na ode yesa na so wono ya no osuro sɛ John be makodi ahia mu obeka gye ne sɛ yade a me woni o woni mpa so onya kasa pɛ be ma ne nkuruma be fa ne na se trom mirikatente a won tra ne ho enti ono so ede ne yade na hyɛ ne ho ana sabio ode sign crofo a kyese eno so ha adwiri bebre na wodi mayentie ababa wa ne sɛ de agya wono so ekyere mu de ntia woni mema bi di ahyiamu no wo yade we woni ho nanso wonka mpatcho me so se me ka chi oma omba pa mo me ana se ebia omu beja we asem tiawa de ntia o ka se one emema se bo no mu di ahyiamu no onka ne ha wo no nkyere wo mu no eno no na eno nam so bi ama Director General ade ma Ghana AIDS Commission Dr. Stephen Chireme etu ahene enso dia tuje kyerɛ mu sɛ ababa we ade a wayɛ die sabi mpreduasa hu chance sereku o ada na ade awuseye na wo yade bi sɛ na ade atse ade ato ho na won kan kyerɛ wo bia na sabi wo de sign krofo wo kyerɛ mu sɛ ababa wa no ade a wayɛ no ade bi a sabi mpreduasa hu pa hu na wo kyerɛ mu sɛ di ababa we ayi se mpo obi so ho no ma wono wa es yade ni bi na sabi wono so ai na agye so de betretra wanya hweye enye sa se wotra wo ne ma na sadako yo dabone na obi a odi asa no ekoyi sabi bambo ekuo asutire waso betima ye hyepa edu kwa kogyina mamrana no ne edu kogyina mamrana no ne edi nyanya so obi aso ekyesa mpa yade no sabi wa hyeda na odi esa sankrofo a ene awusa nipa kro no so waso betimi ayehia amamna no bedi ne se de etse na efatanti wotre se obesre se obi o wasa yade ni bie no onhwe se onfa nkose sai nkrofo. Some people who live with HIV and sleeping around with men or women is something that keeps coming up to our attention, and it's not the best. We have the potential of spreading the virus knowingly, and that is unacceptable. And so I would like to encourage all Ghanaians who know that they live with HIV and continue to have unprotected sex with other people to stop, because it is wrong to do that. And if anyone can prove beyond reasonable doubt that he is infected as a result of his or her relationship with that person, the law will deal with such a person. Na eni awuti ye Director General Edema Ghana AIDS Commission Dr. Stephen Chireme etu ahene na ene no wo de be che kakra ensu abrobo bi ni na machire saa ne nyina aka ho na enu achi no Dr. etu ahene san so sira se hwe yade no yade bi a ehu pa anu aduro kura no eni wonu mo na ja yani ye etimi gusu asoso anu ayasin na yaje obi obi kura na yetimi mani nro bi amwa na mo kura hu se nipa no obi na mom obesre apachaw edi jato ade anam Ahenkan na di 3.3 FM so edi amasa bi obi bia wanya yade ni bia se mekere HIV AIDS no obi bia wanya bibia no mo ma wudi semwe ma ntrimu da so obetretrase ama na sign crofo bebre
wasre pa wasiende ya hiasem wasen manimu ya no yehwe na yetuso esa esanse o chese ya ade a empepe omo enya wonte yese gusu ekoso pa obu onya yade wose amenko da bi da me de be sa nkrofo wose o chese se oye sa pe sabi mpraduasa wo ye wudini pa a chese ha adwiri bebiri. We want to encourage all persons living with HIV not to do that. Those who do that should discontinue doing that. They should always ensure that even if they are doing sex work, they should ensure that they use condom at all times and protect their parts. And that the most important thing is that they should be on treatment and virally suppressed and maintain their viral suppression and stop leaping around. Ania uti yei aye opanyina no na etua Ghana AIDS Commission ano Dr. Steven Chireme etu ahene na uti nenka eno. Onya bi no de cheche. Oso onya bi no de. Woso osuro se woka. Omo onipa kro no se agya. Se woni ye beka to se onya ka boa. Wade ntero sinema sosoro no wonyina obi. Just one day AIDS ne kane ho. Wanya HIV AIDS. Wanya ni. Ya ko etrimo de oba etrimo. Was one de oni memma dodo na ada. Memma nso de. Nse say ade bi nso sabi ka frachu. Mana timi se ohwe uyi anyi no. Omo na. Ti Fa. Unfa susu no. Hadwene we de Edin was almost share. We actually will be appear my animal baby faco. And one more how no. The Ayana song innocent aquada when him shades if yam perform me see. Maybe I walk with chinchi and adia by him. And when I am a during who know. So baby or no, if you are Iribian as our girlfriend do a faithful or tinny baby general. Now baby I could chinchi ya prayer no I could to be. No dear bayo. Ano na ya no sade na nka won kwa wo ye na wunya na de tena oba bia na de tena oba bia nka nya ya bo de ba ba ye o na so oba bi so timi kwati de be yi obi enya bi we ati bi o de chiche sa na me ka no so we say bia me so me adwumpa me so me tia no mu ya unsu hu ya sami akwada papa me brade ne ho dwo se so hu akofa be ye me na just na me kra mpengu ni arepo HIV is enye arepa ha dwen ba ya se so unya bi na o ya se me de be spread so abewu ntem sa ya se e ba na sa e ma o ya de no e speed to bewu fast kra o ya wa de say o me de cha o bewu ntem so unu maduro na o de spread ya oh hey asemo isi draba nsuo draba esi wono no ma woni na mo kra yehu se yi kra no maduro ndi anam bese mu se wonu maduro na obetimi aye wa de ne saa na se awabla ya de ne ntra na se wonum kra na still na wo se esi be ka ho na ehunu se ndi na chese na aye ka be no so obenu maduro ba esi nso duro mayo see HIV ni de ndi na emo an ba wo HIV ha ye se na etimi ko ezu timi no man ti reto ba be na timi take off from cry esi ni be kan de HIV ni fo minimum HIV ni bi kura waware awo ne ba akura ni bi sa akura ni bi I see ti a omo nkyere wo ho ye nya so be di so yes tiwe aba pe ho akwan na pe ho nimde mfa san na say innocent angels bi ewo ewo ye wi ase angels on earth ye ne ho be ba asem ha na no ya angel na onya angel she oya be say ayi duko be chima kwa asori no se tie ni kwana no yakwa ntimi wura ha okay onya baba she ayi Mary wate okay Zika Mary na tie chi anu no ya Mary ni Jesus wo fi ha Yes ni Mary yes ni Mary ni do ma bre wo fi anu ga se asem ketu a ya va ma va dwen mra o adwen ya fa mbra mimi Facebook no ayayi ene fa wi ko ho mi ntimi nya ni nyina okay
Facebook one ma wredri abusuafo fantastic Wilberforce de de aba and a campaign na ogusu a wo ye o nyasem ketwa Wilberforce de o James Dr. Bawumia AWO or say voting for Bawumia is the second voting for Dr. Bawumia is the same third term government under Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. So Ghanaians should not make a mistake to vote this government. Hey, again. Was this a mutu abama Bawumia? And said the matu abama Nana Addo Dankwa Akufo-Addo say on to na mamuoso. Na mpira to so me yansa. Se muni mo ka kire mo. Unimanya fo Kofi afo so wachia no incoming MP Sehwi yoso abato mpesua so. Master Planner Junior Kentampo one so Bawumia no ye campaign di mano o chenza Bawumia na jobetimi ababeto na mapa MPP aban Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ono ane boss we enyamapa oguso o ye no Bawumia ono ane betimi ababeto aso ntiaja Ghana for nhwai na omoma na kwanya yate Nana Akuamo Aboaten so de de ababre kuma central ton ne kwan watu ono so ye campaign di ama Dr. Bawumia o was breaking the 8 not is possible yate owie wachia engineer Noble Kwadwo ba kuna kan ne de chairman obu akura EP Church Achimota district yate owie ya no awuja K Delali Brekum and also then the atumo was Ahenkan FM Kasiebo is tasty ankasa edidam nyasem ketwa was bibia do betimi stop mo onye mo mo adwuma den ensom Ghana man ye ne e wo Brekum kura wo bunu mantam agyimatum na why na so ono on the one team case why ya obu akura yate ya da se wo Francis Kasua eno no so edne de atomuin agya wono so chem se Bawumia ono a ene obi asabi Ghana fo giridie so betima beboa amane mapa enso akoso wo mamia te agya wono so ye campaign ni munyafo me visa wakumse so wa ye campaign amane kakra enso so ewa ha Crespo fufuo eno so de abai was ora John do amani mahama wo kura wo si anya wo den kura wo ma yaso nkwa didie wo Ghana de na ope ka kire yen de na ope ne mfa ma na yaso munju yen Jubili house de ma nko obi mu ye ka kiro prenye premfa wo ye de ma nko Jubili house bi mu wa wie enti ono so de a wo de abado no ko me sa platoon ye wo se ye hia nka bomo ne yetimi ade break 8 no 8 ne yetimi mfa nya hwema wo ma ne ya no mbobɔ no hwe sa keke e wo se ye adwumaden ti mo adwumaden kom ne break 8 ne simple kra ono so ede no oyibo buaten mia menua de hye atwoma nderibehin ena obutuo wose Dr. Bawumia aye krado so obesom Ghana no asom no kwaredie mu enti mo hwe na ma na kwanya oyibo buaten no yate oyibo chiabusua na ma me wate ayi kwa kofre mpo ne na pamfo yate hwanso nie divide and trust area ko ba bia yo mame fa SMS de no so embre we de ne dia ba se we de na nasrebo Democratic People Republic of Achiase fellow Ghanaians we so we nkwama professor a controller and accountant general omo ampatam ho de hye achim so adro de hye ankrawe nkwama na pa said ye benti na nasrebo so obusa ne se won fa ne mrantesam enko MPs ministers no matwe Ghana sika gudem no ehwo na hia World Bank sika gu nkofo dem no fa ne mrantesam ko no anya Ghana fo mobrofo mo yo madwuma sam ma wo mu ene wo mo Ghana card bi no mo keka ka no okrom ha no hono so de ne dia ba na shipa se ne watro dia ba no we za bra Kofi Edion adema ende ondeti bra Kofi ask Abonshua chief no atwere kura wati ask Abonshua chief for me and see guest house day I went to go there Kamitila wow with ya wait really we make kind of simple cry that really me out in Kenya make kind of simple cry Edion kwa we kura mani pasun kwa didi Abonshua na ye de keke shwa na ka ho no eno ana ni otiana ni ti nyina na
so the black or the abasa wochia MPP executive say we empate ho nyina so mo nto aba no boom emfama Dr. Alhaji Mahamudu Bamia no wambetoa na adwuma paso na nado adwuma paso na NDC de Mahama no de woni hwe be campaign atonsuom black consumer campaign you go explain tire yeah no evidence black you go explain tire no evidence we so the de abase waba no anti wahwe nyame ni mu a wo cheche esi no anti bakode ya so ye wicked pa we wicked asadu fo nyina ni bako ala nyina ni bako ba dai so akwari ye wicked dio motion so different kwadwa kumi no say HIV esi ni maame no a what they cheche no young quarantine no for life new quarantine ya contact tracing ka o ya mana aduane e ba aduane ni so ka ho ya quarantine no obekwasi confusion okrom commotion pa ya di emotion di ono so di abalo no esi no musuro ahụ ne munya ho adwuma ne musuro di amunya ade no tramba bia yi tramba bi dwuno keke so nto zip mu a ne be huni zip tum ka wa ne wa bie kakra pio oh ya se no vani back ba funa odwane lion face ka ba chiro bibi obi ba chiro bibi won say yes lion face go fo odwane awre go fo bi ofia no na me tata o me sa de o batamia what's he say what we count no gusuro baby kra de see baby e wa hade na no nu ani odi etimo evradia etimo de ani agro ka obi pe etimo wa e be twa wa se gbia odi agro so ko hopa muntum ate e betum yanko ade chimama anoma se dia so